Umlandeli weqembu Highlanders uJosphat Mzaca Ngulube utshengisele edolobheni lako Bulawayo ngoLwesihlanu emini ekhonona ngesijeziso esetheswa iqembu leBosso ngemva kobudlwangudlwangu obenzakala mhla leliqembu lidlala lele Dynamos enkundleni eBarbourfields ngenyanga kaNkwenkwezi. uNgulube ubhode idolobho lako Bulawayo ephethe ibhakane ebelilotshwe ngakwelinye icele ukuba imali efika 4,000 okumele ibhadalwe liqembu leHighlanders njengesijeziso esokuba abalandeli baleli qembu badale ukuba umdlalo walo leqembu leDynamos ungapheli ngenyanga edluleyo iningi kakhulu, kanye lokuthi umgcinisihlalo weqembu leli uPeter Dube owamiswa ukuphatheka kwezenguqu inhlanganiso yezifaka biselwe esikhundleni sakhe. Ekhuluma nomsakazi weStudio 7, uNgulube uthe ukhethe ukutshengisela eyedwa ngoba ngendlela imuli yaHighlanders enkulu ngayo kunganakala nxa abalandeli baleli qembu bengatshengisela ngobuningi babo. Yabona ukuthi thina njenge-Highlanders family, big family, if singezi demonstration abantu abaningi singachisa Bulawayo yonke le, so yikho ngikhethe ukuthi mina ngibhode ngiyi-one ngiyezi demonstration le sengihamba sengisubmit on behalf of the Highlanders families inhlupho esilazo, like one, corruption eku-referring. So this we're referring, we've got corruption, we've got people like Chiangwa bringing politics in soccer. One time, ngambona Chiangwa uyabe busy ekuzifa ngale ekuzanPF exoshana labo kasukere ilanga elandelayo uzambona esenguye osebenza ukuzifa. uNgulube uqale ukutshengisela kwakhe ngaphandle kwesitulo sePick and Pay Hyper, wahamba wayadlula emahofisini enhlanganiso yezifa wasegcina esithombeni soya ngumsekeli kamongameli welizwe uDr Joshua Nkomo lapho afundele intatheli lozulu izikhalazo zakhe phezu kokuphathwa kweqembu leHighlanders inkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe.